पावसाळी अधिवेशनातूय बुधवारा प्रश्नोत्तराच्या काळात म्हादयचो विषय बरोच पेटलो। केंद्रान कर्नाटकाक दिल्लो डीपीआर गोंय सरकारान रद्द करून घेवपाची मागणी विरोधकांनी बरीच लावन दिल्ली। विषय सर्वोच्च न्यायालयात आसा। म्हादयची केस सुनावणेक येतले तेन्ना हो विषय मांडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। म्हादय खातीरचे प्रवाह अधिकरणाचे कार्यालय फुडले 15 दिसां भितर पणजेन स्थापन करतले अशें उतर मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलां। डायव्हर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हे हांवूच म्हणना, हे मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा। स्पीकर सर, गोंयान कंटेम्प्ट पिटिशन घालां, पूण आमची गोंयची आदवोगाद प्रेस करनात कंटेम्प्ट पिटिशन हियर करपाक। रिजल्ट कितें जाला की ग्रेडियंट असो वाडला की गोंयान उदकूच येना। स्पीकर सर, उदक गोंयान येना हे हाजे खातीर। सो एक सायडीन वी आर फायटींग डायव्हर्जन, ऑन अदर सायड आवर गव्हर्नमेंट हॅज गिवन कन्सेंट फॉर द अवॉर्ड। सो एक सायडीन आमी म्हणटात की बिकॉज ऑफ द अवॉर्ड डायव्हर्जन जाला, दुसरे सायडीन आमी कन्सेंटूय दितात। एडवोकेट दातार गिव द कन्सेंट। स्पीकर सर, रिपरकशन अशें जाल्लें आहा की क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर दॅट इज कमिंग टू गोवा इज रिड्युस्ड। दुसरें, वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी प्रवाह म्हणटा ती कॉन्स्टिट्यूट जाल्या। प्रवाह एक्चुअली कितें करता? इट इज गोइंग टू मॉनिटर एवरीथिंग। What is it going to monitor? It is going to monitor the diversion that has been granted by you all. Last assembly, आमी जानेवारी म्हयन्यान तुका एक घातलेलें की it was not notified. जानेवारी नोटिफायड जावं ना। एक मिनट स्पीकर सर। नाव लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवाह नोटिफाय जालो। आतां 9A LAQ मुगेलो आसलो सेम विशयाचेर आनी तितून स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March? Correct. Now surprisingly another reply 1C, that says that Pravah is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show? Because all Sarkar serious na. On this Madhe issue, first thing I want to clarify that when the Honorable Chief Minister said that the first step is to admit an appeal before the court or a petition before the court, my respectful submission is no. When you move the court, whether it's the High Court or the Supreme Court, तुझ्यान रोकडे स्टे मागू जाता, irrespective whether there is a admission or not of the petition. You can ask for stay. तुम याद आसतलो when it was a municipality matter, when the High Court had passed a judgment, overnight the state government moved the Supreme Court and got a stay and moved it for immediate relief. Now, you don't have to admit, leave is not required to be granted. It can take 2 years to get a leave, but you get a stay overnight, you can get it immediately. Yes. So the first question which I want to ask the Honorable Minister is, what steps have you taken? Because ek party, once the Pravah is constituted, Supreme Court will say go before the Pravah. So the Pravah is not functional because it's not fully constituted, it's only notified, not constituted. So if it's not constituted, then you still can approach the Supreme Court. So the question now which I ask is, why have you not moved the Supreme Court all these years to get an interim relief and even a joint inspection of all the 3 states, because 3 states are involved? एक म्हणजे मार्च 2019च्या उपरांत 6 महिन्या भितर वी हॅड मूव्ड दिस केस टू द सुप्रीम कोर्ट। आमी अवॉर्ड चॅलेंज केलो, दॅट इज वन। सेकंड म्हटल्यार तुम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन मागूंक ना। आमी जॉईंट इन्स्पेक्शन मागले आनी ताच्या उपरांत जॉईंट इन्स्पेक्शन जालें। जॉईंट इन्स्पेक्शन बिटवीन द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा ह्या तिनूय SC गेल्लो आमचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर, तिगांच्या मतीं जालें। बट तिगांयनी आपलो सेपरेटली रिपोर्ट सील्ड एनवेलपान दे हॅव सबमिटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट। म्हणजे पयलीं आमी महाराष्ट्राच्या बरोबर कंबायन जावचो, बट तांच्यांनी बी आपलो वेगळो रिपोर्ट जावं, तिनूय स्टेटींनी आपलो वेगवेगळो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टान सबमीट केलो। टील दॅट फॉर दीस आत्ताच्या घडीक जी 29 मार्चाक जी 29 नोव्हेंबराक जी केस आसा, all cases जो कि आता सगळ्यो क्लब केल्या आणि अकॉर्डिंग टू दॅट इज कमिंग फॉर द हियरिंग। हाऊस कमिटीची एक सिटींग जाल्ली आसा मध्यंतरी 10th of July इलेक्शन जाले कर्नाटकाचे ते जालेच, पूण त्या बरोबर नंतर मागीर 10th of July सुप्रीम कोर्टाक केस येवपा आशिल्ली। हांवें चिंतलें की जावं न्ही मॅटर आयलें जर जायत बरें जातलें अशें म्हणून सुद्दां आय कॅन ब्रीफ ऑल द मेंबर्स, हाऊस कमिटी मेंबर्स। आता हें सेशन जायना फुडें आय विल ऑर्गनायज House Committee meetings. For your answer to your question, Pravah Committee members are to be nominated by Center. We are going to identify the place for office of a Pravah within these next 15 days. Once the place is identified, you see, in the meanwhile, the members are to be identified by Center.
every state, सरकार हा मरे बेगी member complaint एक करे करून देतोय म्हणजे बाबा. And every state has to give their one representative. All the states have to give their representative. I think this process may take about 1.5 months or 2 months maximum.